Mayap agat panapon po kaya katamungan. Malawos kayo kayong parokya ampon Pisamban, Balematwa, dari Santa Ana at San Joaquin. Kaniting kagat panapunan, ing balayaning Diyos keti Santa Ana, matulaneng tatanggapan, Ireverendo Padre Jesus Becayo Layug Jr., ing ika-47 kura paroko, ning parokya ng Santa Ana. Kaniting rito ning pamitalaga, mayayakit ing lugod ning Ginong Diyos ke katamu, pauli na ning pamitubod ng pastul, amakadukit king puso, ampon kaisipan ning Ginong Jesus, ing mayap a pastul, at ing matas a pari. Adwantamo kaniting banal a pinandit, ing grasyaning banalay Espiritu, kabang mibubulalag king arapan tamo, ing bayong yugto ning kekatamong parokyo, ing magligtas ng upaya ning Diyos. Talakad tamo po at ikantatayang dalit pamuklat.
Miti punta mo, kinagyunigbam po ning anak ang po ning banal Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning igpa, at ing pamakiyagum ning banal Espiritu, mantabe sa kayungan. At keka ang timurin. Lukluk tamo po. Maganap ya pungeni ing pamipresinto king may piling kura paroko. Mi presintayo Ireverendo Padre Jesus Layug kang Reverendo Padre Jobert Villacorte ing Vicario Ferrano ning Vicaria ng Mario talasawop ding sablang Kristiyanos. Kaluguran ning Vicario Forano, kay ba't ning pamangutang ampong pamakarandam, karing pari ampong laiko ning Archdiocese, ing lubos kalanggalang Torrentino G. Lavarias, Arsobispo ning San Fernando, pinili ni Reverendo Padre Jesus Becayo Layug Jr., antimong bayong kura paroko ning parokya ng Santa Ana, patulay kayong iarap kay kayo at karing parokya miting parokya. Ing Chancellor ning Archdiocese ning San Fernando, Irreverend Father Danny Nakpil, basane pungeni ing nombramiento. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment to our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Jesus Jr. Becayo Layug, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as parish priest of Santa Ana Parish, San Joaquin, Poblacion, Santa Ana, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish. We commit to your reverence the full care of the souls in the said parish with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law and Archdiocesan statutes, and establish local traditions as duly referred to the competent ecclesiastical authority. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 30th day of May 2025 and remains valid until the 12th day of May 2031 unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 30th day of May, in the year of our Lord 2025, at Santa Ana Parish, San Joaquin, Poblacion, Santa Ana, Pampanga, Philippines. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Kakaluguran, pauli na ning kamalayan ng Arsobispo Florentino Lavarias, ing pamangailangan king pamamasto ning parokya, yu at tiwalaya ka rin kagiwa ng Padre Jesus Layug Jr. para king kasaywan ning metong akura paroko. Inawad na ka na ko ing ipasyag ko king lagyuna,
ing kalingapan ng timong pastul, para king badayaning Diyos, keting parokya. Lain ni panibala ni kaya kayo'y Padre Jesus, anting bayo yung kura paroko. Anting tandaning kay katamong pamananggap, king kay katamong bayong kura paroko, pasalubungan tayang masamyong palakpakan. Talakad tamo po. Ipadre Jesus, panimuna nakatamong ngeni, king pamipasyag, king kaya katamong kasalpantayanan, at gampanana, ing kayang pangako ning katapatan. Yaku, Irreverendo Padre Jesus Becayo Layug Jr., kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ng puan papasyag ko ing balang metong ating sablang makalaman king tandaning kasalpantayanan yapin sasalpantaya ko king metong a Diyos ipanglubos mayupaya linalang king banwa ang puan yatu king sablang mayayakit ang puan mayayakit at king metong a Ginoo Yesu Kristo bugto ngay anak na ning Diyos may bait king ipa bayo pa king sablang panahon Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos sa tutu, ibat king Diyos sa tutu. Mi bait megawa, kayagom king panga Diyos ding ipa. Aking kapamilatana megawa ing sabla. King uli tamong tao, at pauli ning pamangabos kay katamo. Tinipaya ibat banwa, at mi katawan niyang tao lalang ning banal na Espiritu. King Birhen Maria, at milyari yang tao. Mi pako yaking krus, paulita mo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkut, at sinubliyang mebye, king katlungaldo, agpangking ula, ring kasulatan. At milukyat siya banwa, makalukluk wananing ipa, pasibayang datang mipnong ligaya, banmukum karing mabiyang pon mega mate, ating kayariana alayang kapupusan. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, ginuang pon babye-bye. Ameni bat king ipa ampon king anak, akambening ipa ampon king anak, miyagnan ni samban ampon ni paligayan. Menasbuk yaking kapamilatan ding propeta. Sasalpantaya ko king metong akapulungan, banal katolika ampon apostolika. Papasyag ko king atin metong abinyag, king pangapatawad na ring kasalanan. At panayan ko, ing pangasubirang miyering mete, ating datang abye, alang angga. Amen. Kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ko naman ing sablang makapalaman king amano ning Diyos, makasulat o milikas-likas king tradisyon, at papaniwala ning banal na kapulungan, king masusi ng pamanatul, o king karaniwan ng pon laguman pamanuru, antimong pepasyag ning Diyos, at madagkat king pamanyal pantaya. Matibe ko mo namang tatanggapan ang pong kakalautan, ing balang metong at sablang bagay. Papaniwala ng matibe ning banal na kapulungan, dikil king kasalpantayanan, at pamibiye-biye ang pon panugaling Kristiyano. Makanyan mo naman, susuko ke ing pilubluban ang pon kaisipan ko. King kapamintuan karing tuturo ning banal na papa, o ring kapamisanan daring obispo, potang gagawan da ing tunay pamanurura, bistaman papasyag dala, reting turu, king dapat mandatila. Ing Vicario Forano, iatad ne Ipadre Jesus Layug, king luklukan, antimong tanda ning kayang upaya, ampon kasuywan, anting kura paroko, na panimunane king kasalpantayanan, ing balayaning Diyos, keti king Santa Ana. Askulmi, ubun na kami,
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, berian mo kung tilduan mamuntukan king kekang balayan na pinili, pauli ning nanumang pangaintuliran ko, nung pauli ning mong buklod ning pasabing grasya ang pondugod mo. Pamatampan mo kung makatupad king katungkulan kong sumuyo ang timong pari at pagkalubong atahid king nipnong katapatan, lalam ning kayampunan mo ing parokyang ni panibala kanako. Itinganadwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiat mag-ari kambemo at ning banal espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Isayas. Ing amano ning Ginu, miras kanako, sasabing antikeni. Bayura ka pa inubog, king atyan ng imamo, balura na ka, at bayo ka pa misapwak, kinonsagrara na ka. Tilduan da kang maging propeta, karing bansa. Nga kong sinabi, o Diyos a Ginuko, dapat ing Ginu nga nang mekibat. Emo sasabyan ing anak kapamo. Munta kang ngeni karing tawong yuyutos kong puntalan mo at ipasyag mo ing nanumang yuyutos kong sabyan mo. Eka pay takot karela, uling kayantabe mo ko, barakang ipaglualo. Ing Ginu, yaing migsalita. Kay bat nanita, ing Ginu, inatyat ne ing gamat na, at tigkilane ing asbuk ko, at nganang sinabi kanako. O yan, bibili ko laring amano ko, king asbuk mo. Ing amano ng Ginu. Salamat, King Diyos. Salamat ko, King Matasay.
dapat ng isna kindengala ipamisip mo tutukalala makalingat karingalang dalwa di pamangiraman sukaman tinja Antinan hindi po't lumagong man Mamunid arapat pagkayaman Ni kerakay ng pagkakadyan Inkasiradera naman alisya Munta kayo karing sablang bansa, at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kay kayo. Tandanan yu, kaya beyo ko kapilan man, wa ang gaman king kapupusan ning panahon. Pakamalang kong kapatading ginuman tabay kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang sanwan. Ligaya keko o Ginoo. I Jesus nga na, ako ing mayap apastol. Ing mayap apastol makasadya ng idawon ing biyena para karing tupa na. Ing makiyupa, ang tiningaliwaya ing talagang pastol at ela kaya ring tupa, lalakwan ala at titipladya,
ning akakit ning daratang ing lobo. Inya ing lobo sa lakaya nala at isalabag ding tupa. Ing taong makiyupa, titipladya, uling makiyupa yamo, at alayang sariling masabal karing tupa. Nung makananong ingibba, balo na ako, at ako balo kay ingibba, makanyan kula naman balo ring tupa ko, at ila balo rako. At makasadya kong mate para karela. Atin ko pangaliwang tupa ay alapa king koral layni. Detiman kailangan ko lang tayran. Pakiramdaman da ing siwala ko at may kametong namong kawan lalam ning metong apostol. Ing mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya gad panapon po kaya kayungan. Kareng kapatada pari ay chuketi, lalong-lalo naking kaya katamong bayong kura paroko, yamong Jess, maya pagat panapon po kaya kayungan. Ingal dong iti katmuyang ironies. Uling nung lawanta mo yung miyayadiwang pangapalyari, halos ing miyayadiwang bage-bage, bala mo naman may tutugma. Ating daratang, ating mama ko, ating malungkot, ating masaya, ating luma, ating bayo. And the same also, king kaya katamong ebanghelyo ng ingal iti, it is also filled with ironies. Ulingan diyang yung ginutamong Yeso Kristo, king kaya katamong ebanghelyo, at inyang aduang tao distinguish. Ing metong apining makiyupa at ing metong naman apining mamastol. Naning diferensya na ning mamastol king makiyupa. Siyempre, metong yamo yan. At yung king pigagap da, ring balang metong at metong. Ing tawong makiyupa, nanong pigagap na. Nanong pigagap na ning metong at tawong makiyupa? Nung makiyupa ka, nanong kaya kang pigagap? Siyempre, ang paborito ng bayan, nalang nga diba, nung aliing, sweldo. Itangke kang upa, bisa ka man ang popangali, ing pigagap na ning makiyupa, apining kayang mismong sweldo. Pero ing pigagap na ning mamastol, adiwaing upa, nunering tupa. Kaya pin nga nang sasabi ng ginutamong Yeso Kristo, king kaya katang ebanghelyo, ing metong amaya papastol o ing maya papastol, agyuneng idawon ing kayang biye para karengke ang pakamadan. Pero ing metong ataong makiyupa, titipradya, tatakot ya, uling enada pakamadan, eno pagmalasakitan, at ene bibye ing karedang biye para karedang tupa. Kaduguran kong kapatad, tandanan nyo po mumunang dili, at intamo mo pong metong amayap apastol. Potay isipan niyo po, yapong Jess po yung maya papastol, or all of us here na pari, ikaya po yung maya papastol, ali po. Metong yamo po yung maya papastol, iti arang aliwa nung ali ing ginong Yeso Kristo. Metong yamo yung maya papastol, iti alang aliwa nung ali ing ginong Yeso Kristo. At kami, metong kami mong instrumento na, metong kemong paralana, bang kanita mas lalong panamdaman na ning balayanan ning Diyos, ing pamaglingap ampong pamagmalasakit na, ning apong Gino, para ka rin kayang pakamadan akawan. Tandaanan niyo po kanitingaldo, ing pangayatsuna o ing presensya ng among Jess, it is a symbol of God's love. Metong yang simbolo na ning apong Gino, kaya kayo ketiking parokya ning Santa Ana, uling papakit na kaya katamo ning apong Gino, anong no ka rin, alayang patugot magpadala, ang miyayaliwang makipamastol, bang kanita ing pamaglingap na, ing pamanyese na,
at ing pamipakamal na king Balen na Keti, king parokya ng Santa Ana, laging magpatuloy at laging misadsad at manyadsad. Makanyan mo rin, among Jess, siguro po nandin ikitso, dinuklok kayo, king meto nga, trono. Of course, ingawos mi po usually, king luklukan na yan, the presidential chair, accept it or not, we call it sometimes throne. Trono. At ninong luluklok king trono, of course, metong yangari, but the difference is, kaya puwaring luluklok, metong yang pari. Therefore, if it is a priest at metong yang pari, at yari, pawagana mo kaya katamo nung naning kayang gampanan, gampananing kasuyuan, at adiwayang pamanyuyo kaya, nune gampananing kasuyuan ade patana ng ginutang Yeso Kristo, anong nuka rin winasano bitis rin kayang alagad, para ipakit na nung naning tunay kabaldugana ning kasuyuan. Sana po, king kaya kayong pamamastol, among, lagi tayang tandanan itang sinabi na naman ning mayang ubiyang Santo Papa Ipapa Francisco. Sana maging kabaw tala naman rin kaya katamong tupa. Uning po tayong mamastol, meging kabaw no ning kayang mismong tupa. Ing pastol ang popeng tupa, maging metong nadamo, at ena adiwa mo rin king balang metong at metong, at mas lalong maging buo at mikakalaman, nung makananong ing Diyos maging niyang konkreto, king pamibiyebiyeda, ring sabilang tao. Kakaluguran ming parokyano ng Santa Ana, sana kanitingal do, panalangin nyo kepo'y kepong pariyo. Ay kepo maya papa, kepo maya apastol. Ay diwa po'y kaming maya papastol. Borimi mo pong makiwangis, at panigaran miking kaya kaming pamibiyebye, na akawangis miya, ing maya papastol, ing Ginoong Yeso Kristo. Ipanalangin nyo kepo, bang kanita king dibutad dareng kaya kaming kainan, at king dibutad dareng miyaya diwang bage-bage, ne mimurin nagyong daptan, sanay nga pong ginusopa na kami, bang kanitang maging epektibo kami, king pamaglingap at pamagpakamal, king balang metong at metong, ami panibala karenggamat mi. Kaya kayungan po, maya pagat panapon, at bendisyonan na katamo sana, ning mayupayang Diyos. Lalakad kayo po. Ngani manalangin tamo, para kimbanal a kapulungan, at para karing mamuntukan na, lalong-lalo na, para king bayong kura paroko niting parokya, Reverend Father Jesus B. Layo, at para karing pamangailangan ding sablang tao, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Reverendo Padre Jesus B. Layug Jr., ing bayo tamong kura paroko, ban panenang apakit ke katamu, ing lugod ampon malasakit ning mayap apastol. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Arsobispo Florentino Lavarias, Arsobispo Emerito Pasiano Aniceto, at ding Pari Ampon Laico, ban misan metong lo at masampat miyutos, para king ikanono ring sabla, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang mamambag king panawundo, kagiwando ampon kayatinando keting parokyo, banking kasuywando king banal a kapulungan, asaw pandakatamong makabalu king mensahe ng Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
paraking kapayapan ampon hustisya king yato, at paraking pamagbalik dalub ring masyas na puso karing pamangailangan daring kaparang tao. Baning yato maging masaya ampon matulayang kakarinan tamo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para karing pakakalulo ning parokya tamo at ning mabilog ayato. Ban maging mapakibat tamo karing pamangailangan do, layon idake tamo ing kayatinan tamo karelo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para karing sarili tamo, itamong bibilog king parokya ng Santa Ana, makapagobra tamong abe-abe, banipasyagyo ing mayap abalita ning lugod ng Kristo. Manalangin tamo king Ginoo. Malugod ang pong maganak ang Diyos, kang Kristo anak mo, pepakit mo ing ligaya mo king yato. Antabayanan mo ing obra ning banal a kapulungan mo. Sa paano ing ipasyag king lagyo mo, manyadsad king kasalpantayanan, at manatad king pamagligtas mo, karing sablang tao no karin man at kapilan man. Itiyadwan ni kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Kingi kapuri ang puan ni kaligaya ning lagyuno. Kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ginumi, mayupayang puan malugod, amumugit karing aldo ang puan panawon. Lingasan mo la ring kalam apikalub na kaku ning grasya mo. Alang-alang kareting ayin ayayampang mi, tugtugan mo lang grasya ring puso ning balayan at ding pari mo. Kanita ela magkulangan akapamintuan ding tupa king pastulda. Aying pastul eneman magkulangan akalingapan karing tupa mo. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At keka ang timurin. Itasyula ring puso yung. Makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o Ginoo, banalay pa. Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King kapamilatan ng banal mong Espiritu, linyan me ing bugtong mong anak, pamunto ka pari ning bayo ampon alang anggang tipan, kambiring kabyasnan ampong lugod, birian mong manatiliya, ing meto nga kaparian, king banal akapulungan. Pagkalub ng Kristo, ing dangalan ning suging pangapari, king balayan ay nampun ng sarili kaya. Kaluguran na kami ang timong kapatad na, iyaibat king balen ng pari, mamili ang taong dakayanana, king banal akasuyuan, ning pangapari, king kapamilataning pamanumpak gamat, tutulduan na laban karela, yang ibayo, king lagyo na itang sakripisyo ning kaligtasan, at iyapagdeban apisuluan-suluan ne ing balayana. Awsan na lang tumayid mipnong lugod, king banal abalayan mo, ban apasiklangan ne king amano mo, at apabanal ne karing sakramento mo. Oy pa kabang pagkapilitan dang sumulong, king pamakiwangis kang Kristo, akwaralasan ng lalong atagulaling, ding biena para king pamanyuyu keka, at para king kaligtasan daring sablang tao, at parangalanda kang emunano, king matatagdang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka, at king lugod mo. Ulinita makiyagom kami karing sablang anghel ampon banal, king masayang dalit ning parangal keka, ngamingan pupuri. Ikapiling banaloy pa ating metong lelangan, matampana kang pupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla, layon pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king banal akapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo,
ang gaking kayalbug na, ing dalise daon mayang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita oy pa ipanigapumi, palukob ang puan pabanal mo, king espiritu mo. Reting ayin adarala ang puan darawon mi keka, ban magawalang katawan ang puan daya, ning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi, amen nabilin kaya kami, king pagmasusyan mila reting misteryo. Natatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinuwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na, ngana, kuwanan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat tinuri, dinwang naiti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang puan nalanganggang tipan, amibubu para ke kayo, ampon para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran laring kasalanan, daptan niya iti king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin gaganakan mi o mapamakalulong ipa ing makaligtas ng pamaylasa ampon kamatayan ding anak mo. Ing maligayang pangasubli ng medye, ing pamaytas na banwa, lain makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawang niya keka bilang kapasalamatan iting mabye ampon banal a sakripisyo. Balikdan meng mipnong pakalulo ing ayin ning banal na kapulungan mo, at kilalanan me ing nidawon king biena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na berian mo kami sutke ka. Pagkalam mo sana king kaming nipasiknangan king katawan na pondaya ning anak mo, ing nikapnuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang dawon keka, at papalirya na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna, kambening nuan a Maria, kapilan man Virhen, indo ning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambe dari Santa Ana at San Joaquin. Kambe ding nuan mong apostol at maligayang martir. Kambe ng San Fernando, Santa Catalina ning Alejandria at Beato Pedro Zuniga, ding sablang banal. Pauli ning pamamilatan da manalig kaming merinan kasaupan, alang patanat king arapan mo. O igpay ti sana ngayon ning pangasot mi keko, pasulungan ning kapayapan ng puan kaligtasan, ding sablaking mabilugayato, pasiknangan mesa naging kasalpantayanan ng puan lugod, ing banal na kapulungan mo kasalukuyan maglakbeke tiking yato, kambianing tarasuyo mo ireyo ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ipasyano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo, Jesus ing kura paroko mi, ding pari ang puan diakono, ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo, at ding sablang taong pepay at bus mo king anak mo.
O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin, niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Pagkaluban mo langan, kapagkaluban mo la manggatipunan, ding sablamong anak, nula pa man makasut. Ding kapatad may mayango na biye, at ding sablangke ka may matula ang pong memo na ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayab. King kapamilatan na, kambenapon kaya, kagumding banal na Espiritu, sablang parangal pong ligaya keko Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Maustam yan iking ipakaring amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sabalang Marokoy pa, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Bangking kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, at pamayapan me ampon pisan metongan me,
agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ampon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilan man kay kayo. At keka antimurin. Ipakitam yan ikay miga kametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kapayapan. Kapatad, niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuan daring mayapos, king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Diyos, panibataning sablang genapan at kabanalan, alang-alang kaniting lusang gimpanan ko, pagkalugkening maluka mong talasuyo, ing atuntunan ko ing katutuan, ban ing tapa, tampon, pamanaral ko, apakilala ko karing tao, ing lugod, ampon, kaburian mo. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po. Pakiramdaman tayo po ngini, Brother Oliver Lagman, Parish Pastoral Council Coordinator ng Parokyanang Santa Catalina de Alejandria, Porac, Pampanga. Maya po oras po kay katamungan. Malugod at masaya kami pong miras kini parokya ng Santa Ana na iwinalap kami po kaming kiti parokya ng Apuntali ana meni batang Porac. Marugol kapasalamatan po muna man karing kaya kaming mandated organization na atyong ni paramantabe kang pamanatad ng among Diyos. Totoo pong malugod at maganangayang kaya kaming kura paroko. Nya ikaw pong taga Santa Ana, makanyan mo naman po sana ingipakit siyo kayo, ing lugod. Iya mo just po, nanuya pang klaseng tao pa kaya bayan na yan. Kaya makwaltaya, kaya pakakaluluya, alayang pipilinan. Yapin po yung lagyo no, Jesus, iya pong talaga na kaya kayo ni nga pong para kaya kayo keti Santa Ana, Balen Santa Ana. Asahan nyo po, milablab pa yung kaya kayong kasalpantayanan. Nung makananong namo naman pong gewa, Balen Porac. Actually po, may regional Bible enthronement kami. Iya pong mumuna ng layunin ng kaya kaming dating kura poroko, among Diyes, na rin tao, magsilbing in Bible, ya pong pera priority da kembieda uling at yung po makasalali yung nano mga salita ng apong Ginu. Compare mo po nowadays, then kaya nakan, alos sakit mo po makatutok lang ang cellphone instead of reading all the Bible's verses. Makanyan po yung una ng proyekto ng kaya kaming dating kura poroko, among Diyes. Ya, makanyan po ring tao Porac, bilablab, ing kasalpantayanan, ding balang metong at tao ka rin, karing sasakupa ng barangay chapels, gana po, api kakasundo na laring hanggang mandated organization. Nung nanuman po ating dita ka pa magkamali, na naman, iya, ing nasana, larinana, nung nanuman po ita. Kasi po, napong kasakit o matsura nga kakit, mismong itam at yung keti pisamban na ating katungkulan, uling nasa tamong po at yung buke nga pong Ginu. Nepo, iya pong i-prioritize tamong whatever happens po, makota, mangketi yato, yung Ginu, palagi yung maka-antabe kaya katamo at welcome na katamo po. Nepo. Among Diyes, amis na kayo po yung parokya ng Apuntali, especially all mandated organization, din kaya kang kaya nakan ka rin, Sir Patrick, di Jonas, di Soren, all heads na po ng mandated organization. Surely, amis na kayo mga po among king lugod, ganaka, at king kapag kumbaban, talagang sana po, emo kaya katamo, manatilingan po kaya katamo, pakyapusan tayo po, Jesus, Yamong Jess, Layog Jr. Nakapasalamat. Dakal pong salamat, Brother Oliver Lagman. Pakiramdaman tayo po ngini, Brother Rod Pelayo, ang Parish Pastoral Council Coordinator ng Parokyanang Santa Ana.
Mayapat magrasyang gapanapon po kikatamungan, karing kikatamong pari, good afternoon po. Karing pamilya ng among, good afternoon po. Karing kikatamong government official at chula kayo ni Board Member Pritchie David, District 3 ay District 2. Yung kikatamong newly elected Councilor, Arthur Diaz. So good afternoon po. Aga nakako po na po nga mi among Ray. Mitipon-tipon kayo po kening Arap Pisamban, kening Pacho. Igit ko ng karakala tao, ng karakala saken. Pero apansinan ko po, as ng kalungkot, alam bubulad, ringaliwa, eno kinuldas man saken. Ringaliwa, magluwala, at ringaliwa, kikyakda. At kaya kami nga tada pari, akit mo yung lungkot kin lupa na. Talaga pong makanyan, impamanatad, malungkot talaga. Pero ngini pong aldong iti, may bawi po yung kikatamong parokya. Sobrang saya, sobrang tula, uling dinatang ne, yung kikatamong paring paninayan. Dinatang ne, yung kikatamong pari, maging kura paroko, tamog yung kikatamong parokya. Dinatang ne, yung paring manimuna, yung kikatamog, yung kasalpantayanan. At ini po, Yamong Jess Layog. Palapakan tayo po. So among kabira po rin APM king PPC, rin CPC, di nga ganaganang religious organization king kikatamong parokya at ring tao santana, ipayabot mi po kaya kayo ing masaya at buong puso ming pamananggap kaya kayo king kaming kikatamong parokya. Ikayo po, grasya ko po na binyanin nga pong Ginoo kaya kami. Sabi rapin po rin, tao santana, malugod lang pari. So among, eko po migagana ka, eko po mipaboren, kiniking parokya ng Santana. Kaya beyo kami, kayantabeyo kami, kasawpyo kami, karinga-ganaganang programang burimong pagawaking kikatamong Pisamban, baan lalong sumulong ing bekasal pantayanan king kikatamong parokya. At king karempong lugod, ape paramdam yu kaya. Po mayayari ing eganagan natin pamanatad. So nung buriya pong dalawan niya mo, pasyal-pasyalan, magpasyal-pasyalan kaya kayo. So, may papangadita mo po. Dakal pong salamat, Brother Rod Pelayo. Ngeni, pakiramdaman tayo po, ing amano ning kekatamong kura paroko, Ireverendo Padre Jesus B. Layog Jr. May pagatpanapon po kay Kongan. Bubuls po ing grasya, aliwa mo ning uran. Nuna ing grasya ning kaya kayong presensya, lugod ang pong suporta ka na ko, king mismo nga doon ka na akong installation bilang bayong kura paroko, ketiking parokya ng Santa Ana niyo po. Dakal pong dakal na salamat, and I'm really overwhelmed kaya kayong presensya. Balon niyo po, dati-rati, manyundo ko mo pong parokyang pibatan ko. Karin parokyang pibatan ko, manyundo ko mo. First, karin po king Bulaon Resettlement, king Good Shepherd Parish. May natili ko po karin a little more than 4 years. Into to keep po maging parokya ko, yapin po ing parokya na nga pong tali, karin king Porak. Eksakto pong 3 years na pun, May 29. At kani po king Santa Ana, for the first time, umpisan ke
to begin the usual 6-year term. And ako po man yung dung term, ngeni, yapo na po ing magumpisa. Inya panalangin niyo po na sana asad-sad kayo po ining 6 years ay ni. Kaya biya pong mintang may kipanatad mo naman kahaku kini ing larawan na pong apong tali. Kambya daling malugod kong parokyanus karin king Santa Catalina ning Alejandria. Palakpakan tala po. Di ka na akong naging parokyanus. Halos asa pakya po yung luklukan. Dareti king kiluging pisamban. Santa Catalina ning Alejandria, a very young saint, virgin and martyr. Yay po ing patulunan ning parokyang likwan ko karin king porak. Nung dati-dati, anak yung patulanan, mga 18 years old, yamu, inyang may martyr dia, Santa Catalina, ing bayong parokyang lipatan kong eni, netong nemang apu, a grandmother, ing apu ng Jesus. At ikit po sinalubong yan, namapunan din, iapong Ana. Mag-try ko pong mag-research nung ating bang connection iapong tali kang Santa Ana. Ating ko pong ikit ang itong painting which was painted by a Spanish artist in Laguna, Giuseppe de Ribera. At kita pong painting, makabili la ka rin ding Sagrada Familia. I Jose, i Maria, pati ng baby Jesus, at kaya Bea, is Saint Catherine of Alexandria, kissing the hand of the infant Jesus. And that kissing of the hand symbolizes her dedication to placing herself in God's hand with serenity and confidence, even in the face of hardships. It is like a mystical marriage which signifies her intimate union with God through grace and love. Makanyan ho naman po yung buri kong malyaring ngeni, babyeku, at pagkatiwala ko na kinggamat ng apong Ginoo ing sarili ko, king tinggap kong bayong pastoral assignment ngeni. Surprisingly, sabi ko pinandin, at yuya naman isang taana, an elderly saint, a symbol of wisdom and continuity of faith. At bilang meto nga apo ng Jesus, she is also involved and concerned karing nanumang importanteng events, lalo na in relation karing karelang apo. I can imagine how fond Saint Anne was king apo ng Jesus. Makanyan la po kaulaga ding mga tuwa. Malawak po ang karelang maging karanasan. Ila pong madalas tikukot na ng tamo at lalapitan po at ating tamong sasangguni. They are the transmission of knowledge and traditions. Dakal tamong insights aapupulot karela. Papagkwentuan mo lang tungkol king mga labas, marakal tamo siguradong abalo. Potang atsula ring matwa, atitipon da katamo. To tell you honestly, I love elderly people. Mayang kupulog karing matwa. And I do not mean that I do not love the younger people. But elderly people have a special place in my heart, not because of the wisdom of life experiences that they have accumulated, but because of their presence. Their presence brings comfort and sense of connection across generation. Their care foster compassion and understanding. Ipungugaling ini amayakit karing matwa, kalupan ng Santa Ana, yamo naman ing inspirasyon ko in my desire to serve you as your parish priest. Interestingly, ding paring kalupa ko ketiking Kapampangan, mayayawos la naman pong apo
king ama nung Griego, presbyteros, which also means elder. Dimdam ko po minsan ating nag-share ka na ako. Kaugnay po king pamaglipat ko kaya ni king parokya ng Santa Ana. Sabi na, and I heard it also from Apong Ray mismo, king kayang homily or during the time that he had his last mass with you. Sabi na, makoya ka no ing krus, datang ya Jesus. Well, literally, yes. Pablasang apelyido ng Apong Ray ing krus at lagyo ko neman ing Jesus. What a coincidence ne po. Pero nung lawentaya, king mas malala mapanlalawe, nung maging basihan tamo yapin ing kasalpantayanan, anting meto nga Kristiyano, kapilan man, ya pwedeng ilako ing krus, king die at ministeryo ng Jesus. The cross is a symbol, a powerful symbol of Christ's love for humanity. Kapamilataning krus, which symbolizes Jesus' sacrifice on the cross, tinggap tamo ing grasya ding kaligtasan. Inya, eya po sukat mako ing krus. Partiniti ning kakatamong biye, Kristiyano. Sa halip na pangilagan, katakutan, at ilako, itabi ing krus, we learn to embrace it. Luguran tayo ing krus. Wari sabi ng Jesus kay katamo, at palagi ng panagkat, if you want to become my disciples, deny yourself, take up your cross, and follow me. King panga talaga ako Kenny bilang kay kayong bayong kura paroko, makabuklat ko po pusong tanggapan at kaulan ing bayong krus. Iting bayong responsibilidad at kasiwan. Sana po, aturwanan da kayong mag-appreciate at mamuat karing kay kayong krus. At tatandaan ko po, anya po may install ko karin king Porac 3 years ago. Sinabi nga ni kay katabong kaluguran na Arsobispo, iyapundong, karin, parokyanos na karin. Sabi na, kayo lulungkot. Uling kingaldong iti, derinanda kayong Jesus. Sana't panalangin ko, naking kasuyuan ko kay kayo bilang kura parokoyo, king pamamastol ko kay kayo, akit at panamdaman niya, aliwa i Jesus B. Layog Jr. Nunay panamdaman niyo ing presensya, pakalulu, at lugod ng ginutamong Heso Kristo, ing tune, mahayap, apastol. At yung puwitang nga nakamalatikin ni po, ing lagyon na Lucas, talagang migkapilit siya po na tuki, kini kangapo na. Nandun po maglakad, pintalangkit, unumake. Kasi po balang ngakit na ako, ding anak, ingawos na ka na ako, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Sana po, king matanda ning neto nga anak ini, in full innocence, aliwa Jesus Layog Jr. nga kahit na. Sana, at buri kong paniwalan, na yung akakit na kanako, ing ginutamong Heso Kristo. Kaya kayo pong parokyanos ko, kaya di King Santa Ana, panamdaman ko po, kayo mo po malugod pari, nune you also trust your priest. Uling yak pa man po mililipat, yak pa man po akayabe, maragol na kayo kapanlaligan ka na ako. Tandaan niyo, love is different from trust. Posibleng kaluguran ding tao, pero may apagkatiwalan.
let's say, kaluguran may ng anak mo, pero may apagkatiwala yung credit card mo o kaya yung passbook mo. Abi-abi tamo po maglakbe, kaya bin ng Jesus, kambi ng Maria at Jose, ding Sagrada Pamilya, at king pamanantabi, ning kakatamong malugod, apatulunan, iapong Ana, at ning kayang esposo, iapong Joaquin, apareong apo ng Jesus. Dakal pong dakal salamat ka ring malugod ang maging parokyanos ko. Mumuna po, pangatluya pong parish ni. Mumuna ing Good Shepherd Parish, ka rin king Bulaon Resettlement, palapakan tala po. Makanyan mo naman po, ling parokyanos ko, king Santa Catalina ning Alejandria Kumporak, I love you so dearly. Sabi ko, Pim, kapiraso ng puso ko, may lakwan kay kayo. You will always be in my heart. And kay pong Mother of Good Counsel Seminary community, which I spent my priestly ministry the longest time. Thank you so much for continued love and support. At kaya kayo pong bayo kong parishioners, kaya ni King Santa Ana, I am happy and excited to serve and work with you. Marakala po rin sasabi ka na ako, natutong malugod kayong pari at masikan kayo debosyon at kasalpantayanan. Turuanan niyo ko rin po. And please, call my attention nung atin ko man pong maging kakulangan. Saub-saub tamo pong tugon, gumusal, king pamilablab na lalo, ning kasalpantayanan, ketiking parokya. And special thanks also, karing pong kanang kapatid na pari, na tiyungin ni po, Father Oliver, Father Nato, Father Jobert, yung kakatabo pong Vicar Forain, Father Edgar Calma. Palapakan tala po. And of course, yung kakatamo pong dating parish priest na po, sabi ko pinayang kakawalan kay Mong, I love you nga kaya. Iyamong Ray Cruz, in making parish priest po for 6 years. And I believe na binyen na po yung agyot lugod na kaya kayo ban lakwas panamdaman niya naman Jesus at ayanag na kayo king kabanalan kapamilataning kagiwan apig kalub ning apong Ginoo kaya kang among Ray, thank you so much, and I will take good care of this flock na likwan mo at penibala kanako. Thank you so much. Aburi ko lang pong pasalamatan, hindi ka na akong family na po, wala nang po Kenny. Mother ko, ito po nga chiking harap, maka-wheelchair ya po. At least masanting niya po kondisyon ngayon yung nakapag-attendian niya po. Because isipan ko po tayo pumiratang, pero at least pikapilitan na po na Munta Kenny to witness this very special moment in my priestly ministry. So okay kayo po, thank you so much. And this is just the start. We will continue our journey together. Nepo. Sikat siya pa naman yung synodality kayo ni Nepo. Kaya ni King Santa Ana. We will journey together. Papunta king kakatamong ultimate destination. King Kayariana ni nga pong Ginoo. Kaya kayo nga po. Thank you very much. Talakad tamo po, abayan tayo, ingke katamong kura paroko, ban mamye parangal, kingke katamong patulunan, Santa Ana.
Luklok tamo po saguli para karing mapilan akapabaluan. Dimpong bisitang menata, dibat porak, kandaba, guagwa at aliwapang bisita ng among Jess at among Romer, taglos la po king covered court. Antabayanan da kayo po ding honorarias. Ding Santa Ana parishioners, malakwan la po king pisamban. I-serve da kayo po ding CGC coordinators bawat barangay. Pakikwanan tamo pong maging maayos ing okasyon tamo. Ding asherets po ilang manantabe ke kayo. Dakal pong salamat. Talakad tapo. Ingginuman tabi ake kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kining Diyos ang mayupayang tutu, ing ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, banduguran at sayuan, Ingino. Salamat King Diyos.